Pozdrav ekipa, evo danas nešto sasvim novo, danas se nalazimo u Austriju, u Oberwartu. Oberwart, mislim da sam dobro rekao, mjesto u Austriji gdje se održava sajam vatrogasne opreme i to 3 dana. Vidjet ćete što smo snimili, pogledajte, ima veoma interesantnih stvari, puno novosti, puno već stvari koje znamo, ali puno prekrasnih noviteta što se nas vatrogasaca tiče, mala trgovina sa igračkama. Pogledajte što smo snimili, vidimo se. Evo, nadam se da vam se svidio ovaj video i to bi bilo sve što se tiče nas danas. Podsjetit ću vas, pretplatite se na naš kanal ako već niste, lajkajte, šerajte i do sljedećeg videa. Pozdrav!